Ma'am Krumzari, Adum Impact News ni Impact News ki manung hutnada wahang lalpa na ma'am butan moksuri ngasi manung hada kana with topic si ngasi fresh firing habatare. Konsa khul amusung lailol Vaishai village ani marakta ngasi thokna kiba khoi khud thokna bi thodokta Kuki militant ni haiba mi sokhiba adugo hairiba asokpa mi si security forces singna ngasi ahanbada khoi Lemukong the Army Hospital, the first at Pinomatung, the Mas Lakan and Matunda, Mapamudu, the Matic Saba, the Economic later with the Infalgi Rims Hospital, the Bukalaga, Kolayankiba, Haduga, Morina, High River, Militant, Kangusina, Swapokanda, Central Security Forces in Infalda Puraga Lying, Basicarino, Koimicham Kayama, Makui Mukuta, Miatin Hatokrava, Sumuba, Minusi later Kangus in a Swapokanda, Central Security Forces in a rescue Torga, Makusi, evacuate Torga, Kaida Mukta, Kugi, Makuina Naxelaga, Hospital, the Rims Hospital, the Makuba Kanogida, treatment pinning with Porokibino, have a simian, Hapokas and Avatar, Masigi, Tawasu Pien, the Wapundo point, and some Mumsung Tomatamba, Nagagi women leaders sing Aduga, Belly the lady, but may take him Yamsing Young as his Rims Hospital, the Thompson Baduga, question the one, Simorina, Kuki militant sing, Mr. Yam Hatpa, Kuki militant sing, Kaidamukta Rims Hospital, the treatment of Woodrim treatment of Yaroi, I don't know, Miam Haruki, have that Haruki, Miamsi process, demonstrators sing as it Tinaba, secret forces in Makadi get one to one bar, Pambai sing Sinner, Gavatare, smoke bomb, the Sabatia, Sel Makabaga, Tankai, the Nazi, police, some Miam Marktas or Navagi, have the security forces, some Miam Marktas or Munavi, Ponam Laki by Dare. Aduga Maru in a live home, dear Quiging, I see a Tokiba. Maru in a Kampubi district, Gimanus and a Lava, Quigi, Lailol Wi-Fi, Amazon, Consacol, and Nimrak the Tokiba, fresh firing Sida, Lakidaba, Me home. Kuki militant home after home see Masikaram Monda, like Hidabano, Adoga Makosi Kadai Dagino, Makosi, Mapom Kadai Dagino, Lailol Wi-Fi village Tagi, Adum Weber, Mu, Brantaga Masika Kadai Dagino, Kosan Katropa, Dogamaro, the Makosi, KNFP, Kaderni, Habogi, Wapom Kam, Sulak, Masikadai for Sumo, authority Makadigi, police Makadigi, Masimatang, the official of the statement of the Vogue and the Fondo Polatri, Adu. Bog Matuna, Pangua from the Hosbogu and Lady Dubu. Live home di Manipura, Hosipoga, Itatana, Kugi, Kulai by Maseno make up Nava, Aduga, Marina, militant singna, Micham Yamata Sataba, Asugumba, Todo Watoxin, Seleplet and Torpa, the Central Security Forces, Makadis, Masi, Koi Mapung Fana, control the Wungam Daba, the Kariunganda, Miam Hangi Wahamsi, Koi Micham Yam, the Ot neighbor, Micham Yam, Hatpa, Koi militant single Central Security Forces in a government, can Katui Tabok Bra, Masika the Victor, no have questions. Todoxi the Su, Kuki militant ni Hydra Mums in a swag and follow propaganda, Masida Su Yaning the Fondo Pocam Toris, Miana Yaning the Uli Sikari Mungino Apsi, a trouble question, Mamasi, Masigi Pocum Sigam in the Pium Topi Potam Lakotare, as long as Sigi topic C, 3 Kuki injured in fresh firing, emitted at Rim 7 topics, the Canon and Pegniski. Studio Langston level, a yet a level, Dr. Danabi Lystrom, social scientist, Zadanibur Ahmadamusri. Was a Danibur Gate, Tanana Iganiswa, Penalist election Biriboza, a Sankasa, social activist, was a Sankustamsuri. The Conquan Bada, a home super penalist in a get to Tumla, El Ibotombi, retired brigadier, was like Botomistamsuri. A Yana Bokosensi was a Sangalaxi, was a Sang Nasigi, Togdog Avatari, Lalon Wi-Fi, Musum, Consacul, and Nimaka Tokiba, fresh firing, Sida, Cookie militant, Hibamium, Swokpa, So Matunda, Kugi. Mapumadu the Labor Central Security Forces in Namakosi, Poroklaga, Lamakonga Army Hospital, the Lakanaba, or the Matu Rings Hospital, the Naxella, Porogalang Nakiba. Masi, paint of Miam, paint of a Nakal and Merkel lady, but my teams, Nagagi Miam, paint of Fonto Sisi, Cookie militant, Sing Sea, Lang, Bayaroi, Makoy, don't Mating Bang, when have a question cam Torpa, Habitat. Masi, ground reality, the quick ground situation, the pump information, Matungina, was a son. Kamai meaning a reaction people. Gentle object fresh fighting happy higher Amarom the fresh fighting shoe nutty. Say Adam talked on the locked on the later bunny, Tokigani. From the Aquina high was a Gregi Tokani Hayakanda, Hojik Manipur, the law and order Jalaide. Law and order Jalaide, Hypose, government later Bakasamane. I don't know Masikumba fresh fighting that day or Mayam Dum Tokigani go. Ado Hojik ground report had the Shishu Ngashina Mikra Yambagi Ubani, Mamang the Sigumba Mayam Purakre, Ado Gangarana Hanbak, Sigi Mamang the Numik Anigi Mamangda, Lanka village da, Kuki in the Larga attacked over da, Moigi Miama like Hidre, Atopa Sopa upon the Labani, Ado Atopa Sopa show rims the Tambani.
ko rimsta thambani adugi kari kari che chang khoina loina leire adu ngasigi natana mamang numi ani gi mamang da already sig militant se lona puraga thamkraba uawdaba ngasina ngasagi yukta kapnaraga tawrakpa openly refer tawrakpada urakpada mi ahum se hoji rims ta thamba ko adugi mami matha se loin le aduna masiki maming singse mi singse lelong wai phegi mi su oiram de hebo aduna takpadi moi se melite ne hebo ko kuki ki terrorist haiba tare kuki ki takari ki terrorist no kari haiba no hai kanda nahan micham sing pharaga khara thadokpa khara se hathiba yamna mong ta thebda adu mi se pharaga hatpa mi se bu terrorist ko webo adu akhona hojik terrorist haiba se sida haiba ne hebo mi khara na kari gi no haina aduna hojik ki mi ahum hojik jima rims ta puraga thamba se kari ki tambak to mase maitai na nagana penga dabno haiba question a chobal le maramdi maitai sina hojik kampopi lanba yadwa chatpa yadaba chahi ahum henjele naga singchu hojik chappa yaraktre moi mafam da changba yade naga maitai uba mafam da sasan kumna pharaga halle manghalle kape tawe mayam tawraga leiraga naga sing chatpa yaro hen chatpa yade tawnari naga hek uba mafam da kapli bani maitai di chahi ahum pharakhre sumaina leiringai da moina amuka ngasi kaplaga hairiba terrorist militant singse security forces na guard tawraga rims da imphada maite gi sahor da purai haibase se angak po phawe hoi adumaina purapa tarade lambi du thinglano maite su chahalo naga su chahalo moi maite ga naga di chatpa yaroina thingba chahandaba uba mokhai phaba katpa moi gi mina imphada lara ga adum sumaina tawn leirade kanana pengani recently 파키바 미도 사산꿈나 하다가 탐람바 마ям도 아두가 모이 미나 와 시람다 시그다바 아두수 노모이 파이브 컴푸 테러리스트 아두 아무카 hospital puroga lion biriab adoridi hojiki the question is now the question is Manipur da Kuki militants Kuki terrorists se kanana sponsor tawraga thamba noibse pija pithala thakla thamba noise hojiki maya am sengdro terrorist ado sopot matamda terrorist singdo amu lion biriab kanana Central Security Forces no puroga Assam Rifle na ko paramilitary force na adoridi ngasi Manipur da terrorist ki thabak chathariba terrorist campus kanana thaklaga leibno hairde hojikte mayek sengkrena government na thaklaga leikreba natra adugi neba praja na ngasi saubase aduna akhwagi mi ti chappa yaro haba moi mi na kusira sita chake haba taradi kanana adudi yagni adune hojim mi mayam se madugi penda ba sauram mayam se oida moi ju puro yengo kai kaide adudi akhwagi mi ju highway da chappa da thinganu na ko adu mai tai di chahi hum modbung chappa yadre hojik mo khoidi nahan su puro ngasi su puro dana puro tan la airport drop tobi sura chambu da security pir ga dum kampo pidi gi mi putho pusin taw le songi tiger makhan ro se chatpa yadaba degi aduga masigi kaino si masigi story se ikhang khang da dana mike chief minister na government hek akhoi anova government sem gre chief minister le लाखरे है बकांदा हरामन बगिरा खंगदे सेम ओइखरेना हरामन बगिरा काउथोक बगिरा कुकी एनी इम्फादा लापो कांदा लापो याने अखोइना रिस लोगने ना लथोखरे अब हजिकि मरादु कनानो चे अदोदि मैतेसु लोइना चप्पो यागने ना लथो हलोब जोरा चंबुगी एमएलए सिंग डिप्यूटी सीएम नेमचादा एनी कुकी कांपोपी चप्पो यागने आइना रिस लोगने हाइना लथो हलोब एनी मैते चप्पो या एनी मैते चप्पो याने को मैते दि चप्पो याद्री दो सोंद कुकी दि पुरपो यागने हाइबा मधु सेम ओइखरे हाइबगी हरामन बगिरा अखोइ फात तादेब को अखोइ की मी सिंगसे फ्यूचर की कैनो लेतदन हेत तवय मी नदी अदुमाइना तवय अदु सोइ बहुम सी केएनएफ पी केडर नि हाइबो बहुम सी सी ओजन फंग इन्फॉर्मेशन द कदाइ फोकस मिन लोइ होय केएनएफ पी नि हाइबसे मोइ के सोंगी क्लेम तौरपदुदा को मसिगी सिनबा खोपा अदु अदा दो मसाइ आर्मी न पुब खोपनेना मदु चुमना हाइदबदि याते तो अदुना रिम्स ता मु पुरपदा ममिंग मथा हाइदबा याते तो अदु मयाम दु चेक तौरप कांदा केने कैनो पी ने हबदो मदुम द मेक सेना खंगबा नहान के लंका द काप कांदा सोकलगा पुरप मी दुदि रिम्स ता ममिंग सेरानो हापे हबो ममिंग असेंग बदु हापलम दे हबो को सिंग बजो चाचा सानारी हबो अनु
hojiki matam se karino haiba matam ni adu khangna amuka akhagi rims da aso open se su moi purapang amli ba se su angak pa dunia mane ko kadadi yan asidi akhoi maitei da naga da mayam da bitrai tawbuni adudi moi na su khangada bani hojik kari matam no ina aduga nahan mi taruk naga pharaga yamong da halaga hojik mokta loisandadana mokta thamlaga lairi sigi emotional mayam lairi nge se marak se da amuka sumaina imphada purapang amba hai basi su angakpa masina takpadi akhoi usit amaite ne naga ne akhoi sibu mi oina laudre ko aduga hojiki lairiba pot sidi kadongwai da su gentle phajaba aphapati pura roi aduga ngara nahan madu kari ki maram gi no Chief Minister na Delhi da chala Manipur da shanti oire le to hanjale shanti leire na shanti gi wa palamba dudi mi taruk si mai gi 13 da phara ga phangda da na mayam irang haura ga leire nge sida kadai gi shanti du man lausali bno si angak pa mani Manipur da angak pa thok dore aduna masi haira di jati gi ming pal kan dai waro narni khara kyan tana se hojik kadai da shanti no bo nahamak sida pastor yauna akhoi gi mi ahum akhoi gi moi gi mi akhoi gi tharma gi luchin puran sing mi ahum hat khare ambush tawraga adu numikta naga gi tarani pandu phare tarani thoi thadoi aduga taruk tu hojik sina phangi adugi between da sigi tem ko somda akhoi chen puba khopa mayam do kapsalaga driver ma sikre constable ma soy ngara na hamak langka da changlaga attack tawre ado moi san hui khra hatpi khre mi gi low khoiraga leiba kabuda gari du da nomai kapsalaga mayam tawre hojik akhoi gi maitai sing na modbung lanba yadri hojik gi maitai khak natana naga chappa yadadana senapati gi mi sing ukhru koiraga chali ko kadai da shanti leige ab lambi highway da chatatana lambi da gari su chatatana maite naga chatapa yadadana highway da ichichin laibudu da madi peace ko bazara no a question hange peace ki artha se ngase lambi da naga chatapa maite chatapa du da peace ko ro bazara aduna Kuki the blame towning de I don't want to blame to Kuki terrorists or whoever or Kuki militants now I don't want to blame but this responsible should be borne by the state government. Okay. Kari no ba siya koi na Kuki da koi da khana ra ta hai no. Moi tawpham thopa tawpani but ngasi phoba the state government na kari gi tamba moi mathak da action lokhat rib no ba lo mayam le adu da ma hai jage first round na adu ga ngasi gi paper da gana su lo mathak ta leibi yaroi leiba sing do MLA oi su ama oi su action ka log ni hoji lo gi mathak ta leibi si kana no praja di na te lo apply to da ba authority na lo sichina da mi busu adodi sumai hai ro ba lo le ga lo du sichina ba hai ta ba authority sing du da action log ni hai ga da bane wa hai do lo kala ga chatpati kana no moi ne ngasi lo kana na kange ngasi mi ahum du ambush tora hat khre logi mutungina phara ma culprit kari ki phade sida naga gi tara nupi yaw na phare mi taru thadok te hoji mi taru tu makat kak laga sa sangkum na kala thenare adudi madugi lo do kari ki tama culprit hoji phaba ngam da ba adudi lo chalai te bisi kana no logi haiba in de bisi kana no lodi khut paisan ba logi thabak te to de bisi kana no state government na tro ado mo khoi ma thak di lo lai ta bro the law thukai bisi kana no lo thukai bisi kana no prajaro public na kadoi lo thukai ge public di madu tawpham tawbibam thopa tawbi de law the labor act the labor pass tawraga implement taw da ba update taw da ba du da praja di madu tawbi o haibi gi khonglaw ne praja na kadoi da su ain mathak ta chatpa law gi mathak ta chappa thukai ba leite bisi law thukai bisi kana no haire de hoji leiri ba chair da leiri ba authority pai ba sing sin law thukai ba ne ba hoji ga si su law thukai ba na tro mi taruk tu hojik phobada phare adu tawre terrorist nei haina kari gi lothok pangam dari ba adu lo da loina lebani adu kari gi tamak da terrorist haina lothok tri ba kari gi no terrorist haina lothok tri ba adu mi taruk tu hachang asibadi thamag phare hojik mi du mok ta lere adu gi culprit tu ding si phobada kari gi phabangam da ba IPC ki adu da gi section A ki adu gi article law the constitution lene yori report ne ba adu gi matungina lelo wifi da
파리바 레롱와이 페기 미나 사이기 미터루 파키바 미도 그리기 노버 인낭낙바 only 25 km 30 km the level 레롱와이 페기 걸 프리싱도 나시 포버도 북 더번 감다 바이도 아도디 로도 그나나 투카이버노 who break the laws 오자 상시다 인 마르트 남로 락링 마시 코 디부디 치프 미니스터 로시디 코나 ngarang khoi press briefing the phone do bo hom da khoi shu si suspension of operation the leriba militant sing si su hairo su si lokthok pai progress to mathok tai su si na manipur irang si da chowa khoi responsibility asoba thon no masam ohli su si lokthok mathok tai habo question thami masi government ki deputy chief minister amana state ki deputy chief minister na su lokthok kani natraga lokthok na hona lokthok na hona gani habo wafam phongto bu mohta lokthok mathok tai haina hai wa phom la ko masi lokthok mathok tai si state government lokthok pasi khoi state cabinet na wasak mang da decision lo kre assembly decision lo kre adubo masi center na taw pot na oibani na adumo center thamjalakpani hai bai pot na helpless oiba state government helpless oiba man bai statement phugdui si matang si da kai thambi adu di to da mai politics hada bu de si da pusalo no hora ina ngang la de wa je a da chathorani chahiya hum kari tawraga lei ma nahan thani hum kari tawraga lei mi sidringe da thiro mi do ke kidnap adapt to khar ka da nahan di kari tawra le mi sikhra ja khoi di nahan na khangai na moi ni masa pumla ka da khangbro akhoi di nahan gi mi leitre du khangai na mi moi tara mari thatok khar ka da sig mo wa hengang bu adu chan na te mai atopa ma sun na te mla khra le re hoji kam tholaga ata nahan for the last 3 years moi kadai da lolaga le rambe su se lothok tar di yaro heb se akhoi na lawrak pani mamangi government na su se lothok ta ba yaro hai na tobu kanda moi cher munanda na hunanda da chinthada na tawramba ge natro moi adu da matam da de adu di support tawraga mamangi government su phajana tum support tawre haraga su du chala halamona adu da di madu su du ne haraga su lothok ni hai na cabinet pass taw assembly taw leader adu da di moi support taw bro hojik na kari karamba chamelonda karmai na mu olakpano khoi phap ta de hojik ki government da adu yarabra du de cabinet da mu tawra tharona adu assembly amma da pass tawrona soina mi nungai ningai praja khara nungai ni mi na praja na saukhre emotional oi khre kan da heta adu ada tawgunu manate mla maming paning de atop mla so handak tv da khara thola press taw sa da no nahan mi taruk siraga phangringai de kadai da chakre haba kadai da leram ge haba Gentle. Okay. Aduna madu thajaba yabu wanate. Adu already hana already sulotokani have mamangi government duna decision cabinet like rabani madugi punna inminaraga karigi chalamdare. Si question ni. Hojik jo mana adu hai da mahut di hayangjik amu cabinet na reaffirm toro. Reaffirm toro home ministry da tharo. Okay. Thaga chiri osa ai makha ta si osa ibutomi laksai. Osa ibutomi maroina koi ngasi ge sokhiba koi me hum as per hojik si sources matung ina Kuki militant ni hairi Kuki militant ahum sokpa KNF P gi cadre ahum masi security forces in poraga hospital la layang kiba treatment tokiba masi miam ne pen da yaning da phong do ko miam na phong du yaning da phong du isi ana asokba poraga layang bu nate asokba poraga layang bu yaning da nate mkhoi na phong du isi mission miam bu mia thina hatpa ngamba terrorist kangu militant kangu Harib Kangu si kari damukta Central Security Forces ina ngak chelaga kari damukta laying tohan bano aduga misam miyamna koi highway singda marina Kangpu pi power ga khangde Chuchampur rom da hingde satpang ngam dana leiraga makoi na maning tamna siguma ba koi ngak chelaga ka dawi laying sa thaki bana question ne miyam hangisi adu masi yaning da phung dok putuni adu masi koi ge marina security point of view di yamba kanda masi makoi kada fo yongna masi makoi asok pa militant singa si koi gi Army no boy or paramilitary forces no boy or police no boy or makoji hospital pur aga laying bo ya we makoi the responsibility kada fa ono lay kamai thamini ai ani hum nang na related mayam se ai haijage ko number 1 landani khangde militant action dani khangde terrorist action dani khangde any asok pa Geneva convention ki matungina akoi Indian government, security forces, Praja, Manipur government, asok pa mi ese treatment of hum thoi. Treatment of hum thoi. Only thing is, apoi government na approach to matam the treatment of se asok apan se ani mak michang mikhai na idaba. Okay. Kuki oigyo Naga oigyo Maite oigyo any caste, any tribe oisano sok patardi equal
attention do animak hojik to rise praja gi feeling da kai do ge da government to rise MHA su khang de union government su khang de koi double engine government hai se Delhi de su le re to kai Impal la su Manipur su le animak se carrot and stick hai na tabiram mane koi gi achapot su pijaba duka chain su kan ba Kuki militants in the terrorist hero, militants hero, insurgent hero, and on the chap money moise jig when a tourist terrorism action jam na tore aduna carrot se chana basi yamna pire sticks him a puna cow. Okay. Matak tegisu, Union government to Sidegisu. Carrot and stick policy sell in a fair area. Heidi appeasement policy, moi harau hanabagi policy edo madu tore. Yengu Wajana ju highway national highway se chahi degi maitai sing se koi tribe community ama chat pe yaad dana le re masi se ibu yegta de article 14 and 21 koi constitution ki संविधान ki hai tar de 14 ka 21 ge se koi ki solve ne article se article 14 and koi de ki luwa fundamental rights ta masi se violate tawram habji chana ba leite chana ba jinjak pusala pangam de Idak pusala pangam de nangi darkar hoy basing je kari na karana no national highway thing hai na masi se masi gi di action launa ba adu tong no ba no khona de nahan mukki da su akoi gi sidai discussion hours da join hangi moi pharib se matam da moi release tawdre moi 18 Kuki sing release tawdre 6 nagagi su khangdre dum matam ne ina first thing hang badi moi ji hingi bra sira bra hing tar de du evidence kari lai hai na precisely moi the sea bise kuiram ne lo laga thambane moina adugi appeasement to sana bane okay masigi sida ina ju hai Kuki terrorism che ngasi bokta UAPA 1967 ena ahambada nogi unlawful preventive action ena 1967 ki law ni ko ju chanari mache masi se Mizoram ge MNF faido Mizoram National Front aido masi ngak na bhai na matam da Congress na introduce to ram masi ki law se Masigi makha sida koi gi valley based kadi organization Nipan se terrorist ne na brand orga tam me naga gi sukhara le re yaw re Kuki gi kunmari sida amabo yaw de terrorist organization kari gi no hang matam da modi surrender to bune surrender ke soi wari ti amning chal kari gi lam to surrender tawri no kari to udna surrender tawri no to madu mathau le to matam do kari darkar oi da do matam do Kuki militant se je kan bote 2008 ta kaim le ponte maduda just limelight ta mayam da praja da na taga koi gi government of India da harau hana wa na tawraga su tori ne kun mari to bu hajik su adum tawraga matam do da Kuki sing se su cadre sing se koi gi di they were used some of them khara madi informer e do information pina wa Barmada leiba topa leiba KMC manung da kana kana lei ji moina information ju provide tawe du dai da ai je khitang digress to re ko aduga now the question is moi se kene pira natabra da te penalty samane dhare moi se mane na kai police na khange moi se establish to kene pi ki cadre ne na adu ju haidu oi Praja ki sentiment yang sungai hai tu oi kene pigini moi se du gini na adu itar di straight away moi je phar ga du to boi ai du gi mathak tu da ina hygienic badi andak ta mutilated body recover to bodo naga gi tamthi na hat pado khoi gi se da Taliban na hat pado Taliban na ga mi manga ka ka hat pado tabir mani matam amada Al Qaeda na ga hat pa matam da du gi do evidences में हमसे लोग collect होगा कोई की सरकार जे खरे सोले दी मसी की evidences में हमसे collect होगा MHA दा मोहिने strongly हाईगा दा बने मसी की evidences है लोग ना black and white तले बने मोहि से terrorist organization है ना declare तौरो है ना ultimatum मम्पियो न तार दे कोई सरकार की functioning द problem तो नहीं है तो मधु हाई ने बधु गम दरे ओजन थम्बिदि हम फजा हजिकी मरोइन हजिक सि मुजि ट्रीटमेंट गिदम तो हॉस्पिटल द हजिक लैरि अदो केएनएफ फी ओबीआई मो ओबीआई अदो हजिक सि पुलिस न तौबु याबसे मोइ आफ्टर ट्रीटमेंट फरक मतुंग द पुलिस न करी तौबु याइ सिदा तो पुलिस न तौबु ट्रीटमेंट वर मतलब एस्टैब्लिश डॉक्टर प्रेजेंट तौबु याइ केदो प्रेजेंट तौबु यार गनो मोइ सेनि मसिद इंडस्ट्री तौबु से नामुकी सिगी एक्टिविटीज द मोइ द ऑलरेडी इंटेलिजेंस लैंग्वेज सिगी बैकअप अदुना मसिग अदुगी अछोन मामना करिनो सरकार सिना तौनिंगी गे हाइदि
कुकी मिलिटेंसी पर द प्रजा के छु तो बंगम करीम तो आई इंसाइट तो नते को प्रजा दा आई वाम तो वरियम लिजेगे थाइना 1990 91 लान तो बतो निचंग बरा गल्फ के वार है गल्फ वार है ना गल्फ वार से अदु द इराक ता मुना लान तो अमेरिका लान तो इंडिया द ट्रूप्स थावन है डिवीजन साइज फोर्स में थावन वाजपेयी गवर्नमेंट ने मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने लोय रेडी तो रहे इंक्लूडिंग आई विल नॉट नेम सम प्रेजेंट रूलिंग से लेब कामो मो यानिंग दना थारनी का तौर ट्रेन का तौर लोय ले रे इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के फोर्स वाजपेयी दी थानिंग दे मतलब जो माना कमायना था दगे द ओपोजिशन से कवरे वही तो ना सिवाई था वही इराक की वार से यूरोप जो है एज पार्ट ऑफ यूएस ट्रूप्स है सी कमायना तो दो ना है मैं भरदन होय मोई कांगबो पोजीशन से था भी आ रहा है नंग न चिंदा दने था भी आ रहा है ना ग्राउंड दी कहीं उतेन है नुंगा लगा भरदन होय मोई में आपसे ना खान ना कोई के मोई के सी कोई कम्युनिस्ट पार्टी में आपसे ना नेशन माइड स्ट्राइक तो रहे इंडियन ट्रूप्स था भी आ रहा है इंडियन ट्रूप्स आ रहा है मधुई दी मतुंगा माना वाजपेयी ना आएगी प्रजा ना यादे अधुना मसी से थाबंगा मरो है ना तो थागी दे सिमिलरली कोई प्रजा ने याद है ना मैते ने याद रहे नागा ने याद रहे कुकी सिंह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सी तौरे ना एविडेंस से तौरगा इट्स द एमएचए दा थाजलो से सीनी तताते सरकार से फंक्शन तो बोवार नहीं है ना अदुगी अल्टीमेटम तो पीनबगी शक्ति लेते है मधुगी मोगी करी हैतारे गट्स हैतारे अंग्रेज कोई का मणिपुरी दा हैनबतो अदुदो पिक पनी ना मधुदो हाइबंगम दरे अब अदुना ता मोइन हारी खोदिंग सुम इन लेतार मसी ngasi di si torani hayeng di airport ta adum hayung hangche la ge yam nei tor mata aeroplane amma da helicopter da puthoga a mapan da thaki ne adu aina haibadi equal treatment hajik naga taruk sib matam adu sib matam me hathi ba adu ti bu sympathetic trong law wi da sib matam da govindas na tan kana chalui angang ani sibado trong law wi da था तरुक के अंगा अमगा चई हम सुबह अंगा महात मतम दा कना कना चली मधुगी सेंटिमेंट होना बाय ना मधुगी अखोई के फाथाना बा दु तोना बा कनाम चते वरेस कुकी की मबुक नारे मकोक ची ए मतम दा कोई वी गो ऑल आउट मोई द मोरी से डेमोग्राफी इन्वेजनी हानजो हाय द मोरे द लोक्सन बलो एकरे नोगी कांगपोपी नते कोई के कांगपोपी से हाँ नेपाली नाकता लेरमनी वंस अ प्रीडोमिनेंट हजिक कुकी नाकता गाय करे कांगपोपी अदुना मोइना तोलक पसे बेसिकली डेमोग्राफिक एग्रेशन अदुगा एमएचए ना हजिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल तौदोरी द करी दम प्रोफाइल तौदोनो ऑलरेडी सरकार ने हायरावने मची लेरे असुकी परसेंट सरकार की वाताद्री के गिनो दुई तारदी कई दम तो मोइया मु वेरीफाई करे कई दरकार होइदिनो अजातु मेना थंबीबा जुकी इक्वल ट्रीटमेंट इक्वल अटेंशन नि मतंग द इलेक्शन नि ngasi gi asopan yor kan sida koi रेस की खेने थमदना असोपो कोई पुखलगा ट्रीटमेंट पीबा सिदी मथौ ताय पोतनी अदु लाई उहमदी ममांग दे सिगुम्बा कोई फायरिंग की असोपन की थो क्याम थोखरे अदुगा मदु मतमदुदी कोई सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग सी victim ओरिबा अदुगा डिसीज ओरिबा असोपन योरिबा अदुगा हॉस्टेज ओरिबा सिंग सी लाइफम जी मोय खंगबा गम दे तारे खंग तारागा सुम सी कोई थबन उत्ते अदुबो ngasi asokpo hum yobusidi moi spot ta yam thuna moi rescue taraga propong ngam sidana khangaga mamang thoki thodokna naga sikhiba naga fakhiba maitei sikhiba maitei soki matamdana khoi yam thuna masi thabak si security forces mai di packet ngam draga kuki solokan da yam thuna thabak packet ngam jona bai kuki singche je kari nom da government of india gi mapan gi moi haisano soning sausano do tausano imak no pat bo na treatment pangne मोई ददी स्पेशल प्रिविलेज है स्पेशल जीएनके दा थाइना आर्टिकल 370 कश्मीर सिंह से स्पेशल प्रिविलेज है ना तो बुदो अदुमाइना तौदना अजी चाहि हुम चटपे याद रहे मतंग इलेक्शन होरे मतम दा हिल एंड प्लेन सिदी चाहि हुम दगी डिवाइड तो रमनी अदुना मोई गी से मसी जे तंखाई ताथोपे याबा पिबम लाए ना अदु हाय मत अकोई गे अदु मतम दा खोई सिदे तुमिन लेने ओजाबो तो अदु स्पेशल प्रिविलेज अमा पीरगा लैब तारगदि ओजान थंबीबा मखोइना जथरीबा सुनोबा टेररिज्म की एक्ट मैम विथ एविडेंस एमएचए द पीरकांदा मखोइ जे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाउथोगा थाउ एक्शन लहन गदबनी है क्वेश्चन थोरपनिना सिगी एविडेंस मैम से पीब तारगो स्टिल मखोइ द स्पेशल प्रिविलेज अमा पीरगा लैबनिना कसु मसिगी काना लैरोइद्रा लैरोइ हाइबो क्वेश्चन अम लाई कमाय थमिनी अखोइ गी काना द बाइदुदी एक्शन दे तौदना लान तौद्रिगे दा लान से पोरा दमने लान यारो यारो
Madugi attitude to Masmoy Yaro. Makoina Masigi, evidential, Oina Mahana Putwoga, including an over DGPF Labni, very upcoming, very enterprising, very thoughtful and good thinking personality in Isiginu Pase, like say, Mana Masigi say, pros and cons to Pazana Kalamatunda, Prajagi, Lingaki Kalamatunda Masisi, put Hokadam evidence, ma'am, Chalwenamak, then convince the government Masisi, Tabiu Masisi, the Macheda, Munatori said, Machena group, no number talk the BI group, and your home terrorist organization, but the brand of Tuk the Yarway, Madu will Lamayo the Tardi, will do lack Patam, Maduto. Okay, Tagasi was a Matang ground, she was a Damri last, was a Damri. Was a common reaction to was a common response to Matuta, a Sigi MHA, the quick evidence, Tabu boy, or state government the will, a much longer Matuta, and will this only later, we film to near was 100 and about the government later was some state Kidiapo, what I'm living in now. Great away was a comment. Sida Yamlu Rizefina Kuki militant Hagadra, the terrorist Hagadra Moise Masana unrecognized, unofficial about Indiagi regiment and Adum Lovi Bayare. The battalion never. Singaniga Chani, le do battalion ani haitare. Kulai Paiba, Kuki battalion ani unofficial about regiment ni. Adunabu 2005 tagi 6,000 per month piraga Thaminia war paloi and a Torini. Kaidobugi Torino Haikanda, Yamaru port Ohun Kale Moigo. Quaidagi number 1 the Maru Bazina counter insurgency measures the Sinava. Lalo Tena the Sina was a Sarapalna, Lalo Tenagadu, Kuki Tenavi Beneba. A Sarapal Gimagi function Maru Ohundo, Lalo Tenavane, Namkai Napane, money state Lingak, Mateng Pang Bohum Dimon the Quaidi Maru is a Sagi Lalo Tenavazineva. Lalo Tenavazi Kuki militants in Zina, Sudalev in Zina, from the very beginning, Adum Pazana Tower, Levinina was say, my Pai Haitare, Yamlu to Viagre, or Moise. Anishi Wadana, Quaidi Marueva. Is policy major project ani Kaladal project wero highway transition road si wero ani sisu moi mateng am chong yorga mai pakadabagi pot tu leibinina sigisu moibu importance am webo ko ahum su bada mineral se sisu moi dani huji lokthok yari se ko nagazu mete ju sustainable use natadi ya de habagi sang ni et palakpani adegi moigi mafam sing da jo ayam ju loi leiramnina Masigisu Muiga Yam Nagnava. Sigi point Omsida Muisi Yam Nagnana Lebene. Aduda Aigi regiment Aigi military Manung Aigi security force Manungi were the Sozu Moedum Tinina, Sozu Layang and Neboko. Can we take an Akanata gave Nagagi Soki with the Porokra, and they may take his sock with the Porokra, Proprate, Lenny to the poor, like Layang Bayabdo, Catalam Halim Neboko. Nasi the body from Sida like pot never. Sida Yamna Luna Kananing Elite. Ada Aquim Yam sour is in the Craig. Conflict label Mamada. Neutrality is maintained of the Vasicari no have never. Both the government, state Wagera, center Wagera, and the security force Wagera, Mois is neutrality maintained over the never. Massive of the neutrality maintained should out of drive. Neutrality maintained or Madi, Masana Dum. Aine Hajaba picking the issues in issues Matang Lakum Tamda border center in the state Animana Amam to in a Sumlo Shalamadi Isule Reba. Hositi Isuzi Pura overlaid the never. Heta Putangam the Vagi port to never ladies. See on a Lehen Lizizu Ate Mokina table. Sagi Huigi Manipuri Wena Ladiva idea of Manipur Adu Dayam Ladana. Adukum Dugi Mayok Suyam Chowna. Loina Baxi had a degenerate of Novagi, quite of Kontang Manena Kanzeva. Canada, Akuizu Kange, Kangmadi, Kanga Kanakan Mangamdrini. Have the Aquina Silla with him the suicidal war never. Suicidal war is the talk told about Potamaneva. I don't see talk ever. Talk was a Kamu, my degrees Wanga Ageda. Leminary community Mayamzi Manunda, harder than a sea with a Harau, not a Nasi or Harauna river. Kuki Nasi was a Harau river. Amati Nasi Zukuki Harau if you the lady. Adukimatic film Sagidra port way. Sida see on a social Pasida, Aquigi response, Sijam River. Sida di sentimenta, the emotion da, Octo we are taba put them lay. Kanakani Nasi Pusalaji Watok Chauno Pusala Puzukana Kani.
Pugedi Guwahati pursu ai na nungdang tumin pursu ai na khangdana mamang da ko yaw khre adu thong isu lei aduni hai si sida irang thongna pusalak pi ai ba moi pamisi irang thoni nge dana akhoi irang thokpa rally chalan nge dana akhoi na chatpa moi na santi pamdre na akhoi na pamjan ba akhoi joi pamda ba haidi moi na tawning ba sum tawbugi mong do akhoi na sum response tawraga leibase land di asum strategy di natte ba okay aduna se hojik yeng se basum yam nungai ri ba ko handaki governing council meeting do da inclusive human development ngai do do aduda Biksit Bharat haibna tro 2047 ai se akhoi India na independence phangi badu chai chama ji manung da yam chakot Bharat ma leidui ne ba aduda all the council of ministers yaure state mayam gi chief minister yaure aduga prime minister home minister yaure ga ngang na badu Manipur ji am nuai ba dong ngang ne ba Manipur jam phara ba dong ngang ne ba handaki niti ayok ki do governing council ki do adu si hoi niti ayok to ki conflict si udi pusan ngai di leite ko adubu to some extent mai lebak si gi war is gi port khra di moina akhoi na haider ju akhoi sem haider ju moina su ko haibam ni thokpuni address to on thokpuni tawde dena adai di laiba DGP akhoi gi kanu si mukesi hanaju lakhiba DGP hanaju governor haik lakwa hobaga moina haibdu ngasi version samane dum ha kulai paiba lo thugai ba mi ta lena tharoi santi hanjalan gani adai maroina akhoi gi security force ta ku thara di adum hanni Kuki ne da thara roina ko khut handoi si moina Kuki na thar ko da halroi ba Kuki dem tha de da na moina atopa na tha ba da ne handoi je adai di social media da smai to bo khotpa du di hanu khari yeng ko ade IDP hanjin bagi pot sange hai rei ji ko hanjin mangandri adu na niti ayok ki du da di 11,000 di hanjale aina chief minister thambagi pot lei ko adegi di iban low uba ya da ba ekar myam jem ti yeng se si loina bak si thamjaraga aina khanjaba da thoi ba pot si akhoi da tawre yam sing na tawe mo strategy ai su meng jawada se mai te ju na ga jo animak tok de pulawin tok de magi thengna bangam da ju ya da yam sawa responsible le kani na reaction ma adu mai te tawre to khre hodi nagaram da mo loi tawre khale mai te da mo tor bu ya ri kari gi da 2029 da lalobagi irang si northeast loi loisalani adu khwaidagi priority pi risi Manipur ni adu ergadi Manipur gi lengak si Delhi na pai da yade Delhi na pai da su ya de home ji ma moina completely pai dam ni hayeng court ta kai da supreme court na masi undeclare emergency da tawre khole kana hairakpodo adu ya dana ba internal disturbance le heline ba ram di sigi ji internal disturbance le di ai ba yeng se ba PR manung da kai do ge ba PR manung da Delhi na direct pai ba president ru le matam da numai ma kholam thokte hana bire le nga da su berani adai di khemchan hoji le bi ba si khemchan hek February mai da sin me da ge amu irang dum thoe ha tang nipan da gi thokre na tra ngasi bo lepchi dana aduna masidi yamna khoi gi tawrage na yauna tawba yam chakot da ba design tawba mui engineer tawba adugumba pot amane ba aduda khoi na nuai tredi sigi wafam je loi khange ba maira pai bi bo khangje ba cham chaw maira pai bi bo ba khangdana bu maira pai bi na sai pan changbe ar hai ni the same thing asara asida ching da tawri sine ba chingi maira pai bi am tawri se aduna isa do unofficial resume ne aduna sida yamna interesting oi ba wafam na ngasi gi sok ta ngasi treatment gi dong tu pukhali ba khoi gi me hum ha tar sida genlan mang bai fai aduga pagaw lal gan sahi time pandang suba yauri ba aduga maroina 2005 da su agreement on ni kan da di suppose 2005 da su agreement on kan da kedar ma sahi time pan suraga su gi ba ta ga ding ngasi 2026 ne Probably Yamdra say Kutrampani food Suradone, Sudio labor caterers, Yamdra. Other still Nasibo, Hiba, Nasi Soibo Home, Sisu, the labor cater, and the way the Suda labor cater, and have a home slave. So you try Bandang Suba, Mu Yorm is a command and question to race the comment. See Lalpal, Akwigi Army the defense minister in Makal living. Aduga paramilitary Miams, the Hongi Makal living. Paramilitary Manung the Zoo, a Saraful city, quite the Maru.
अदुदा असाय फुन बु यारदि लोरे असाय फुन यारदि लोरे ए इकोम कोम न खंगपोनी 2005 ता सु तोगिबो कांगबु जोजि लो हनुर मनेबा ना सु यामना होजि नोंगै पार सटलि मयाम जे नन सु मयाम जे मसी सी मुक कैनोइदा अखोइगी proxy army of the su laribo kamu jing dugi tongan ba mo tongan am sem bane ba si lo yanari si somda hojiki dumaina sai hajabdo unofficial regiment oina thambagi waradi lo yare lo ju ke su tor ju ko aduna isam samna hoji lai biri sida ngasi bawda de khoina uzabda sahi amna nak pamong da manipur gi suji lo shinabagi potsi udri aduda akhoina khanjabadi वांग अमदी हंगजै को हाने डीजीपीजी लोकथोखरगा अनोब डीजीपी म लाखसिदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना मणिपुर की शांति जी पोरागे न खलगा आइदि हाने गिदुना हैतबदगी तौगिबनी हाइबी आइदना अनोब लाइसिदा शांति पोरे हाइबी आइदना अदुगुमै मोंगदा सिनबी रकद्रा हाइबगी खनबगी पोरे खरा देखोइना जो एसेस तवेबा अदुबु लैरिबो जिकी मोंग सिददी थाजबा दुम खरा वाले कईनोदा हई मा डीजीपीजी चुचामपुर चली अदगी बिशेनपुर चली अदगी कांगपोपी तेन कनो लो चलीदना सेनापतिगा अदुगा मा एसएसटी तौरीको अदु येंगजे अदु तौबु तौगेदी करीम द प्रेस रिलीज अदु अदा सी कईम हाइद्रजु हंदकी हौगिबा अप्रैल की तांग 19 दा सुद लेबा मयामजे रिव्यू होम मिनिस्टर का तौगिबदुदा पीगिबा कंडीशन तरुक्तो अदु खतंग इलन बदा शांति दिमा साना दुम होय ओके थागा सिरो अजन मरोइना सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ओबीआई स्टेट की सिक्योरिटी फोर्सेस ओबीआई लाइरिबा मिसम मियाम ngak न लाइरिबा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगना सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना कोई असो ओपन यूरोप मिसिमिना यूरोप कांदा मसी नागा कुकी नत्रग मैते थीदना हाबा तारे मसी मियोई कांगलु फ्रु की खेना थमदना सब मानना कोई न्यूट्रलिटी द मेंटेन तोरगा कोई सब मानब इक्वल अटेंशन इक्वल ट्रीटमेंट दु पियो मथौ ताय हाबनी ngasi ngasi mag कुकी अहुम सोपा कांदा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगना मखोय कनब गिदों तो पोरी पोसिमा मसीगी थोंग सिम सब मानना कोई नागाना सोलको मैते सोलको सु तोरम तारगदी कोई मियाम ngasi इंडिया गवर्नमेंट मरोना सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगना कुकी मिलिटेंट सिंग मिचंग चंगी हाना ngasi तौरलिबो हमसी थोरम दबसे आय पोतनी अदना मसी मतंग सिदसु गवर्नमेंट ने यामना कुपना यंगसलगा मसी थबक ओना पांगथोपा कांदा यामना न्यूट्रलिटी जिमा मेंटेन तोरक पांगथोप मथौ ता पोतनी अदुगा तसेंगना मणिपुर द तसरिबा टेररिज्म गी टेरर गी एक क्या चथरिबा सुंबा तोन मिलिटेंट ग्रुप सिंग असिसु मखोइना चथरलिबा टेररिज्म गी अजुंग बथोंग सिंग असि मसिगी सब साब एविडेंस सब साब प्रूफ सिमा अखोइना फजना कलेक्ट तौरगा मसी एमएचए दा को मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ता खंगलगा मखोइसी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाउथोन बसिमा तौबंग बतारगदी याम चाउना कानाबम ओइगनी हाब पोतनी अदुगा सिदा मियामनासु याम हाइसिंग चंगसिनबा अदुगा यामना डेमोक्रेटिक ओइबा मोंग चंगसिनबगी तंगाइ फदबसु लei हाव हमदनी मतंग असैदा टेम्पर ब्रेक अम तलुजगे ब्रेक टाइम शुटी नतब नुमित सिंग दे स्पेशलिस्ट अमगी मनाक्ता चटपा मतम संगदबरा हौजिक्ति बबिना हॉस्पिटल न थबक तौबा ललोलिटिक तौबा मदि थबक सिनबा मियोइ सिंगिदमक स्पेशल वीकेंड संडे ओपीडी क्लिनिक हांगदोक सरी नोमाइजिंग खुदिंगी अदोंगी खुदुंग चागदबा मतम येंगबिरगा अयुकी पुंग मापलदगी नुंथिलगी पुंग मरी फावबगी मनुंगदा मेडिसिन ईएनटी कार्डियोलॉजी यूरोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पीएमआर सर्जरी चेस्ट मेडिसिन अमदि पीडियाट्रिक्स की एक्सपीरियंस लेरबा स्पेशलिस्ट सिंग तानबियु सब्सिडाइज तौरबा स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन फी खनगतलबा आहान बे इन्वेस्टिगेशन amadi procedure da chada taragi discount priority registration fast track appointment amadi mapam amatta da tongan ba ana layengi kudung chaba singi kanaba lobiyu adomgi achinba matamda ayet papidana adomgi hakchang fana thambiyu babina hospital gi special weekend sunday opd clinic ta link sin birao appointment lognaba kidamak amadi ahin bu wapam singi damak 69093 90666 ta call tobirao mating leiba layeng fanghanjariba babina hospital hanadagi hena khudong chaba pizari Jenny Kurai Megi tarik kunshadagina Zungi tarik kunipan phawbada BLO yumthong khudingi lakani Makhoina piramba enumeration form mention biraga BLO da sinabi enumeration form submit tawidrabadi voter list da ming yawrok loy akupa marol gidama BLO da hangbiyu natraga 1950 da call tawiyu I am in RU
Welcome back. Ming tawi punupo amuna taram usuri ngasiki topic 3 Kuki injured in fresh firing emitted at rims. Maka tab se ai oza sang dalak sik. Oza sang hojik si misi minagi thodok aduga hana sunoi pot sidi kesu miam na pamana te ta. Miam na pami si peace and normalcy leba pamba aduga irang sinamar moraga asopan nang kiba si kiba laiki da kya sigi justice si apung phaw justice si ma pin na ba PBU hai bu potni miam na ngasi talibi di mansi. aduna sigumba akoi pam do thodok sim batung da amana thok tana ba aduga miyam logic pam liba justice sim hung phana fangana hona ba da authority oi ba government ki ma ki di over responsibility am leading asi ji government si mathok tawdre lai ta bo chamana re ha hom lai ta ga still government am di lai rem ni na mase karom mong in na bo dung hona mathok ta ni lowi aduga ta sangi ma ki as a serious leader moina mai thai oi bi naga oi bi kuki oi bi lai ri ba ton ton leader sing si da kari paujal fini kari message spinning oza sang mai thai Manipur da khoi justice purakre haibase phangre haibase eu de yamna leite hardly ama ni di leram bai but since very long time khoina yengba kanda how kiba fed encounter de gi hauraga mi ga Manipur da hat kiba si kiba mayam se akhoi ilai na lobu kumna mayam si da su chakrabane adu hojik Supreme Court case 1000 hen bending leri justice puraktari chahi tara kun shuba yaure akhoi nupi ama rep tokiba sigi pamon lekai degi monorama haibagi adugi dasu yengo aduga topa haining de mayam dum lei sumaina lei raga hatang langlaga akhoi se loina dum thamjan kibo asagi India gi forces aduga India gi political kaino se politics kisina maram oiraga asigi supremacy sina heta akhoi gi supersede tothokpa ICU da thambagum thamthokpa mayam se Manipur da thokre so hojik phobada till now till today masi adum practice tawraga laeba hana gi chahi tara gi kun gi kunthra gi mayam do thamlam se aba but recently 3 to 3 years mamnung da su thokiba mayam se kadai da hojik justice akhoi ama pi khre aba proof amtang pione adu da ngasai gi court ki kari no mayam adu gi ada gi haibadi linkhal le aba adu bayam lere high court lere adu ga Supreme Court lere Human Rights Commission lere go adu mayam de linkhal le adu ga fast track court ka haina su linkhal le anything law action lere pot ne aba but linthoing an bi adu ga amadu hemanjit ki case to hojik chahi ani phajal le na ko then adu ga dai da chakre chiri da angang tha ahum gi chahi ahum gi yauna mi taru adugi tawraga yauna hojeki nupi mayam hat khibado chahi ama pha dore phare natra aduna gadai da chakre adu already justice to lady bro justice ka leibo ude atopa mayam lady go atopa mayam akhoi lady Kamal Babu hojik phawada magi dead body phangdri ko si justice to lie kaino justice what the abi kaine justice lie si khaba mi to phawada recover toba search operation tawraga recover toba ngamda ba state ne lamdam ni aduga ifong phona phaba ifong phona hatpa mi phawada culprit sing do phaba ngamda ba lamdam da kadai gi justice lai ga de ge haba ana justice di lamna leiriye adu madu punamak ase kadai da loophole oibano karmaina sonbano kadai de gi no hairaga akhoi gi matam gi lengak ki puriba akhoi gi leadership se sonba gi ne adana lengak ama leiba leader ama oiba hai sidi law phajana khangda so mi butana ba heba mathau tai adoga asai leiba ki patriotism gi wakhanda akhoi gi seba toba ma changi adoga praja mayam ga seso mayam ga chamina ba heba ma changi sum marai nai gi adum tawraga seso ta marai yana tawraga adu ada taweba ko adu hoje seso adu pulo khologa haina MLA Manipur da hoje 49 khak ta lai Kuki yaudadana yauraga 60 ni amadi laikidre laibak thina ko lairiba MLA 60 si bo Manipur gi any issue ama lakpa kanda sikumba justice ki lakpa kanda laibak issue lakpa kanda MLA 62 bu punba ngamro puli bro MLA 62 laidana hojik BJP gi MLA kunthra lairiba manung si da puli bro adu kadai di leba kan ga daba aduga praja punde maitai punde naga punde na moina hetta mu santhораga yam ikaya ba MLA 60 ne mi Manipur population di 30 lakhs ni 30 lakhs tu na punga dara hana 60 nu punga dara si question ja chau bane ab aduga ngasai law du kana na chala ga daba no law se kana gi khut lege law making body se kana no MLA sing se natro
assembly the law anova phajana semlaga adu tawkhre pass tawkhre chalai khre haiba kadai da leirage ngasai oja na su thajana thambire hojik terrorist haibase magi proof tu leiba kanda maduna sakhini ne adu terrorist haiba yadri bro lengan lingthoi ngan bi adu yam tathina hatkiba adu ngasai gi torolombi adu gi mamangda mayam kaina tawkiba chiri da thokiba hanagi du thamlamse ko within 2-3 years manungda aduga handak chura champu chapada mi ama sikak chingdigi ama laikhidaba adu su tathina hatpane ko adu mayam aduga mayam lairi ko lambi da adu da kari tawrba aduga nomaina tum phajana kaplaga hatlaga tawba do handa nagagi tarukse yamna sathiba mong da tawba mayam sibu terrorist kaudradi kadai da kaugading hojik matam da kauda lothoktradi ka dongoi lothokke haibano hayeng peaceful laire haib kanda lothokke haijari bra haiba aduna masi proof lairabane na moina nomai paiba akhagi India ki akhoi Manipur ki state force na paiba ngamdaba nomai se Kuki militant sing na pairi eba ado openly AK47 se online da akhoi ki chura chambu da phangani haina sell tori eba maru wate eba se mayam se khangrabo potubu hanjin na khangrabo potubu terrorist ne na lothopa ngamdaba madugumba group to leader do government do sason do karamba sason no aimenida ado praja da tainaba yaroi ponamak se sason du na haitabadigi sonbagi ne ba aduna imung ama panbada macha ori angang ai gi imung da mapa aina solaga macha sing da tainaba yaroi ba ko kadawani yaroi aduna ngasi hoji rims da chathari bisu kanano kanana sonbagi thokpano hojik Manipur da kari issue lairi naga singi thamoida maitai singi thamoida kari chakli haibse khangdabro hojik mi taruk mokta thamlaga ngarang phawada candlelight tawro hojik mokta problem thoke na lairinge da ngasi terrorist ahum se puraraga moina ngak senglaga purangli haisibo madu government khampham thoktro masai tamona hairena dopa madu purona adodi irang se thohalaga kari noma create tawraga moya dum tawge haibigi mongda malna khreaba ko aduna rimsta madu mayam pamde sidi chumde akhoi mi budi phara hatpa moi gi mi na imphada laraga treatment tawrade adu di justice to leite ba justice do adu the justice denied do adu the horeba injustice to adu the horeba masidi personality le michamina khai madu government yaroi na government the protest tawbane haba ko adu akhoi gi protest toriba nupi angang sing youth sing mayam rimsta any kind of the changmata green bus government na state government na ter kya kaptana mi shopo panba mi simina thopa tarade haide haigunu go haide haigunu loima government se na fix tawgani akhoi haide haigunu hojikti mi lakh Manipur da lakh tara manga laibisida government gi mi adu ada pathoraga 50,000 employee layer su akhoi praja lakh ya lairibno youth sing gen z se yengo mi lakh ani ahum thorakani masi thorakpa kandadi haide haigunu go mi mayam se 100 degree burning tawrabane akhoi politician oigera mathau targa tade ai MLA oining da MLA oigbra oidar mathau targa tade ai na MLA oiraga leba kairaga smaina hingida bawdi minister oidaba MLA oiningai targa su tade madu tawgda mahutati leba ki tamakta akhoi kathok akhoi maman tharaga lan tawraga MLA oidana pusi chupna akhoi leba ki tamangak laga chapana phai akhoi su adu wakhan yauro khre akhoi na di legislature da yauraga law making body yauraga lebak se kitang chumthok sira corruption senthok sira ina khallaga hu seba torapane but masi lairiba sason se na henjan kharba tarade last da akhoi oigera oiroidra akhoi madu mathau tade madu na agi tama important oide agi di yam priority agi most importantly agi lebak kanba agi indigenous people hana kanba okay mapandi ki changlang akhoi da hat no onna taina ge haiba taradi aina chair da phamagi mathau tade loina lepkhala se habni aduna khoi gi sason sing se na kyan tabio state police security forces sing na diplomacy oina haibio moi gi lamda anything tawbu kanda moi chura chambu da kampopi da moi masengi police kari su tawde dum yenglaga le manung da understanding le soidana ko akhoi mi masen ter case kap kani phugni mosi ju ter case kap hon du kanana I want to appeal the state police officers and all the police constable phatabio akhoi na tawriba praja na tawriba se lebak kan se akhoi chorong surong gi future gi mi sing gi tamak kan se na thorak pane akhoi phataba tawse na thorak panate noi su se da yawpham thok pane
Maramdi si constitution na yabo pot to bani. Ngasi NRC update to biyo haise law na yabo pot ni. Population census se state population commission phajana lengkhat piro census se hana chumthok biyo haise law na yabo pot ni. Ngasi terrorist lo thok biyo Manipur da terrorist thamgno haise ek na yabo pot ni. Madu thingba to thokpra pami du da akhoi government na state kaino singna ona taina bada akhoi da mama onsan gani haibata radi o the unlawful organization do moin oire. Praja lawful legally chale illegal the legally chatab se kanano state oi tarakani state tarakani ko international law da body da akoi case torakani supreme court da torakani aduga praja mayam hokal kanda last da sason pai se praja ningthi na pai biu praja masak khangbiu yalhomi sing masak khangbiu aigi imung aigi sagai aigi lam hana masak khangbiu ko aduna adu maina tawbiyo thambio haibase ai haijaning